ngithi ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kuma-Brazilians iMamelodi Sundowns-ke sikubhekela-ke nje omunye-ke wabadlali okulindeleke ukuthi-ke iMamelodi Sundowns imsayine-ke umdlali oyi-attacking midfielder ophinde-ke futhi-ke adlale as i-winger from laphaya izwe lase-Brazil-ke igama lakhe uyena-ke uMatheus Leonardo Salles Cardoso odume noma-ke obizwa ngokuthi-ke uMathewsino laphaya odlalela-ke iqembu ekuthiwa-ke iSierra, kodwa-ke okwi-loan from iqembu lase-Portugal ekuthiwa-ke iSanta Clara-ke impela-ke iMamelodi Sundowns ekulindeleke ukuthi-ke imsayine lo mdlali-ke oyi-winger oneminyaka ewu-28 laphayana-ke uMatheus Leonardo Salles Cardoso impela-ke from izwe lase-Brazil-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona la engulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.